yaitu tomatotta relay mongkoso kiki relay sopi bajunna yang penting mak baju barumok ki idi anakna relay mas sandala lusa yang penting mas sandala barumok ki idi anakna bakat tomatoai relay dek nanre yang penting manremok ki idi anakna bahkan tomatotta relay mak beli makadana masonakna yang penting masomok ki idi anakna biasa di tasadar idi lapong anana ya ko manguli itu matatta di nanang kata jampang itu matatta nasaba gara-gara HP mituriak katani kadang kala nasaba kasibukan tak sapa dalle jaran ni siruntu jaran itu hubungi itu matatta padahal riwat tu becukta to matatta rele kuritu pakatuni kasi alena untuk psikolog nak biarlah siri na to matatta angka tomatoma lo lisu minrenge ki diri ribali bolata untuk psikolog serekom menginita ki madeceng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idil fitri ba'da siyami Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Azimul Akbar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asy-syafi'u fil mahsyar. Nabiyyun qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina azhaba anhumur rijsa wa tahhar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah Ittaqullah Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sininna toma-toma labiku andrange sila salaku sidan jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sininna papujian punna imana pung Allah subhanahu wa ta'ala. Gangkanna rilalanna iye asma pacinna pung Allah subhanahu wa ta'ala. Pada angkake mak depu-depungang rimasigi mak barakatna pung Allah subhanahu wa ta'ala. Dan riseding asiselenganna asoy na waniye.
tan riset ding asiselengan na tajangi na petangi, tan riset ding asiselengan na cekik na palay, gangkan na mancaji paperingerang, mancaji bukti, mancaji papan nasari sinin na idi umak selengi makadana, riwat tu masa genata, ang katumatu ng kasik di wattu napoleki riasangi akasia singang, riwat tu madisita, ang katumatu ng kasik di wattu napoleki alasangang, nania riwat tu tuota, ang katumatu ng kasik di wattu napoleki riasangi amateangang. Napasaraki pong Allah subhanahu wa ta'ala sibawa keluargata, napasaraki pong Allah subhanahu wa ta'ala sibawa ramparata, napasaraki pong Allah subhanahu wa ta'ala sibawa pangkat tak nania jabatatta, nania napasaratuki pong Allah subhanahu wa ta'ala risinin na anu ripojita, na inapaki iparewa ri onrang anca ingatta, mariawa na malabbi iyanaritu ritanay, ipapakaki pakyak kami na mapute, mapacing na malabbi yasange kaci, telulampa untuk buranewe, lima lampa untuk makunraye, na inapaki ipalisu, rikampong anca jingatta, nania bola man nanungatta, yanaritu ilalan na calori na kiburu yanatu ampai, pura na pasengi ki tomatoriolo ta makadana, amateangang temak ke umuru, tomatoa mate, anak muda mate, anak bicu mate, bahkan di panajaji mate to, ya to na tu sabakna, tomatoriolo ta pura ki nasuru matanga rikalukue, maka di tomatoriolo ta, o anak atanga ko rikalukue, ite kalukue, kaluku becuk nama denna to, bungan nama denna to, kaluku lolo nama denna to, kaluku towana lebih paha mak denna na, tapahangi makadana, ternyata ia ro amatyangi temak umuru, gangkana na peringerangi ki an regurut tak topan ritai makadana, rekko ang kamu pitu nyawamu na werko pong Allah subhanahu wa ta'ala, maka pagaymeman nito ba tak lori pong Allah subhanahu wa ta'ala, nasaba na rekko ang kamu pinyawata rimatan na ajeta, maka ang kamu pitu dampangan na pong Allah subhanahu wa ta'ala riidi, na rekko ang kamu pinyawata riututa, maka ang kamu pitu dampangan na pong Allah subhanahu wa ta'ala, nareko ang kamu pinyawata riwatatta, maka ang kamu pitu dampangan na pong Allah subhanahu wa ta'ala, na yakia narekomendre ni rigala gerae, moni ni addae, maka tatudo nito dampangan na pong Allah subhanahu wa ta'ala ri idikmanang atanna, maka di pong Allah subhanahu wa ta'ala, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, la yaghfiruz dzunuba jami'a, la yaghfiruz dzunuba jami'a. Situngat-tungan na itu pong Allah subhanahu wa ta'ala, na dampengi sininna atan na yamanang, na ajak lalu ki nang kepeturan nu ripam masena pong Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Narilanda iya aswe pada ang kaki magkatudat-tudangan ri on ramak barakat na pong Allah subhanahu wa ta'ala, rigop na salaiki ulan ramalang, ulan ramal labo itam masimat temar permisi, nabawa ni sinin na amalata, nabawa ni sinin na pangkakum madejetta, lauri sisi arja kuasan na pong Allah subhanahu wa ta'ala, nanatajan nikmatu ri asrimun rinna pong Allah subhanahu wa ta'ala, maka di pong Allah subhanahu wa ta'ala, wa'sinu innallaha yuhibbul muhsinin, pada api dece meni bawang di sisi arja kuasan na pong Allah subhanahu wa ta'ala, nasaba situngat-tungan na yaitu pong Allah subhanahu wa ta'ala, napuji tau angkay simata mapidaycing, maka di tomatoriolota pagkawarui madicengi
sappa ima decenge pigau ima decenge maka decetutu boleh nah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Sininna toma-toma lebihku anrenge sila surah salakku angkai hadire. Na perlu ipaham makadana riwattu wanni Allah perangi riwattu nabaca na tahu takbire Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Maka na parewa manan itu pang Allah subhanahu wa ta'ala paringerata. Maka na parewa manan itu pang Allah subhanahu wa ta'ala ukdanita. Napatak baju-baju manan itu pang Allah subhanahu wa ta'ala rupanna sinin na tauripo jitta. Gangkan na rilanna iya asma baraka na pang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kakasih tau taliwa dinin na ritauripo jinna. Gangkan na tasik dia ambo na indo nengarang kasi anak na tasik dia anak nengarang kasi ambo na indo na gangkan na pakotay lisu ni rikampong ancajingan na pada si kumpuluk manang pasaw iu danin na risinin na tau ripojin na naiyakiya paral ipaham makadana de na manutup kemungkinan rilanna ia mapastin na pang Allah subhanahu wa ta'ala ang kakasi sila surah salat tuda takkajanna tuda manawa-nawa makitari ulona makitari munrinna makitari abiona makitari ataunna nitamanan nitawi pada ang kamana si kumpul mak depungang si pagariyo si pakaran si bawa ambuk na induk na ang katulo si kasi alena tudang mang ale-ale teng ang kani ambuk na teng ang kani induk na rilanna iye asma pacing iwe nasaba magi nasaba aryoli ni tumatuan na mangolo risisi arja kuasan na pangallahu subhanahu wa ta'ala gangkan na biasa ni napuada makadana o ambo o indo malepa ni kasi tawe pada ang kamana ni tawe si kumpul si bawa tumatuan na de nasak diwisang ipirasi aliku liwat ni patdi natasalay ka narikolisu ka matu ribolay di ni gagadupay ka ambo di ni gagadupay ka indo di ni gagawad ding ujama kilimatta untuk milaw dampar risinin na atas salakku di ni wad ding uka doa di nahulay mitay rupang pacita di nahulay mangkalinge suarata nasaba lisu ni ripam masina pong Allah subhanahu wa ta'ala napuada manihala pong anana makadana puang tenapodo liwa kasi kanja na onran na tomatak kupuray tawerengi nasaba taliwa kasi di manahanang kanalo jampangi ka di manahanang kanalo celengi ka namo manaha ilalan na nipikku o puang tak dampengi ka maraja ikhlas ka terima iya toto pure na waringa pong Allah subhanahu wa ta'ala na iya kia taliwat to hakasi lemah na atikku na taliwat to danik kuri ambok ku si bawa indokku na di nagagawa punay rilinoy sangadin na idik manipon sinin na sila surah salakku jamaah Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala paralita pada ipaham makadana Uratu na pasangi ki anri gurta to panri tay makadana iya tuto motatta angkay na lisuri pamasena pong Allah subhanahu wa ta'ala na irilalan na ki buru na puray makutana ri malaika pajaga ki buru malaika mungkar nakir makadana o malaika mungkar nakir magi siwan niye na mataraki buruku magi siwan niye na malwaki buruku magi siwan niya na mawangi ki buruku aga jawaban na malaika mungkar nakir magkaday malaika mungkar dan nakir angkay ilalan na ki buru na podang ito matatta hay pulan sesungguhnya siwan niya angkay uwita anak mo makibwa amala madecing siwan niya angkay anak mo uwita milaw doang ko angkay anak mo bacang ko akurang angkay anak mo bacang ko patiha ang katoy anak mo masidagkang ko tapi hay pulan
na iya rilan na wanyewe di ni gaga anak mo uwita maki buah amala madecing malaham majak mana manipangkaukan na anak mo kedo salamana mani anak mo na sana pas sabaran na nama petang nama cipi ilalanna ki buruk mo maka sinin na sila surah seleku ajak lalu kasih tasese temo tatta angke lisuina ripam masena pong Allah subhanahu wa ta'ala taingarang kasih namo mani halisu ni ripam masena pong Allah subhanahu wa ta'ala tapi kriki pekogi perasaata taulinge seke pajajian na idi kasih tuo biu rilalanna linoyewe Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil ham sinna toma-toma lebihku andrenge sila surah seleku sidan jemaah Idul Fitri rahimakumullah maka tasyukruki ya ko angka mopi toma tatta tuori linoi teperhatikangi teperakai madecengi kasih nasabak maka itu Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu perilodongan na tomatoiri anakna de tanna terima na tupong Allah subhanahu wa ta'ala na iya kia pak bu narik koleri tay keadaan ngi makukui mapatas selelak de may galak de ni kasih tomatoa pura pajaji puang na iya puang ngede nawat ding isompa anak taliu betana ipangajari temang kalinga ada nang kalinga si najama si temal laku-laku si nulai kapang angka anak matan reni pangkana matan reni jabatanna makanja ni atau tongal linona tuli na pagkatuna ni kasih tomatuanna nagerak-gerak ni tomatuanna napakasiri la ni tomatuanna angka anak nulai matan reni sekolana may gani galarna angka nagalarna sarjana angka nagalarna master angka nagalarna doktor bahkan angka nagalarna profesor na iyakia tuli napatasala maniha adan na tomatuanna nasaba iya kasih tomatuanna tang angka sikolana may gaanana matuju ni jama-jamanna matuju lalan ni angke tuwe kolinoy sogi ni may gani waramparanna iya ko taulenge iya ko sahabakna liwa hana balancanganna na yakia narek ko tomatonna megala de perhitunganna tengerangi riwattu mabicutta sidin na sila surah salakong ke hadire yaitu tomatotta relay mongkoso kiki relay sopi bajunna relay sopi bajunna yang penting mak baju barumok ki idi anakna relay mas sandala lusa yang penting mas sandala berumok ki idi anakna bakat tumatuai rile de nanre yang penting manremuki idi anakna bahkan tomatotta rile mak beli makadana masonakna yang penting masomuki idi anakna biasa de tasadar idi lapong anana ya ko manguli tomatotta di nanang katajampangi tomatotta nasaba gara-gara HP mituliak keteni kadangkala nasaba kasibukat tak sapa dalle jaran ni siruntu jaran ni hubungi tomotatta padahal riwat tu becukta tomotatta rele kuritu pakatune kasi alena untuk psikologi nak biarlada sirit na tomotatta angka tomatoma lolisu minrenge ki di ribolata untuk psikologi serekom menginita ki madeceng tapi terkadang ini lapong anana meloponi dengan alasan sibuki sapa dalle sibuki mak jama de manahanang kata hubungi tomatotta mega tomato menderita untuk anak-anakna barak nita madeceng ni anakna tapi sungguh mega anak sogi lopo mega waramparanna nalupai tomatoanna si di tomatoan nulle parakai nulle pelopoi 10 anakna tapi 10 anak de nulle parakai wisi dia tomatoanna tomatotta 10 anakna nulle jagai madecekki ne paki na capu campaki na tojakki na patinroki bahkan mega tomatoa de nulle matinro matanna lattu ele rekko malasa ki idi anakna
Bahkan ia tu tomatotta biasa milodalori pong Allah subhanahu wa ta'ala makadana. Ya Rab, kapalili kasi lasan na anak kuriya, recording kasi ipalili, kamaka di ulimite anak ku puresay sang ngilasa, nasaba peddi riya si na peddi May ga anana masulang, may ga anana nasulangi o kulinoy, mungkin nasaba narkoba, mungkin nasaba sabu-sabu, makibu do sa lupoy, ibalaywi masyarakat bahkan isaletoy o kubinina, tapi tomatotta, si mataang katusibaki riseseta. Ang kaana pura ipatama ri panjaray, makadi tomatoan na, anakku, di tugaga gunana warang parangi, yang penting ang kamukko riseseku. Iya na pak iya na sila surah seleku papujin na tomatottay ikhlas tanpa tendensi. Biasalah de tutak kalupa, padahal ia narulaletta untuk sapai syafaat na pong Allah subhanahu wa ta'ala dan niya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar walillahil hamd. Sinin na sila surah seleku ang kay hadiri taysangi makadana nulay makukoy matan resikolata may gapak disangata may gawarang paratta berhasil ki makukoy magatapahang imakadana ang kay tu pengorbanan na si ye burani liwak kanja na nasakbara di nang kanapaturan nuri ini alena taupet di kasi mapet di warang parang tapi sogi atinna ye buranewe de nulle terri nasaba lino pur macule-culewi sisa buto pur noko ipasalito ni sirina ye buranewe tuo si bawai matan na lino nasaba tede na lino tasel kasi mancaji mas atinna tahar rasa pedi rela makkareso rela lomak galung tenajampangi pelan asoy cekke nabosie pusu ajena malope limanna untuk idi anakna mailoki misengi niga irborenewe yanaritu ambota gangkanna biasa tu napasengi ki ambota makadana o anak akresumi manona nasabaan katumatu si diwattu baja sangadie ia mitunay tataw ki towe nariko ang kanay tamata makuto propaimang ang kasi di makunray pura liwa sesana nataro idi anak na natampuk ki asira ulang 10 asona makunraye puray pirase peddi rese na peddi riwat tumaylota ipajaji sit di ajena rilino sit dito ajena tak gattung ircalori na kiburu bakang iya makunraye we ya koyelengi pilih hari doktoro niga maylo umpas salama anak na yari ga alena maka rela itu napas salama anakna taro ni alena lisuri pamasena pong Allah subhanahu wa ta'ala gangkan na iye makunraye biasa na puwa dari anak na makadana taro na iya mapeddi yang penting dek na mapeddi anakku kasi taro na iya kasiasi yang penting dek na kasiasi anakku taro na iya dek gaga sikolaku yang penting ang kamo sikola na anakku may loki misengi ni gayro makunraye yan naritu indota gangkan na biasa na pasengi ki indota makadana o anak namutu tamasusah ajak tu tasusay tawena icawa-cawa ko na namo maniha na pagkatu na kutawe ingarangina asam pajak ko arlodok kolori pong Allah subhanahu wa ta'ala na mamuari na patujulala ko pong Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar walillahil hamd sinin na tumatong ko anrangi sila surah-surahku ang kay hadiri tingrangi pesan na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makadana namo tumakanja puasata pura ni mapasusak may gabaca akuratta may gapasidekata matahajjuki matarawi ki ritungka waninna ulan ramalang na yakia pura tapat diri atinna pura tapatitti iway matan na tomatatta maka iya tu puasata
saketa baca koratta pasidekata tareweta sibawa tahajuna de gaga angkena nolok risesena pengallahu subhanahu wa ta'ala. Maka di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang angkat tama suruga bannatu lagi suruga to madorokai leri pajijianna de nulami mauhi ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Riona pengallahu subhanahu wa ta'ala tak gatung itu riona dua pajajiattah. Caina pengallahu subhanahu wa ta'ala tak gatung itu caina dua pajajiattah. Maka de tomotoriolota roja siwan ninna tu tomotamuna de mulempalai wai sususi detti na induk mutam mulempalai namo menihamu jujum makolik-koling menre rita nama pacinna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Maka sininna sila surah selekku tapakal bimadeceng kasih tomatottah aja to tak kalupa nasabi ang kaki tumule rasakan nginyaman na lino ang kami tu tomotatta purmoto tangabani malaway jenne napasuju alena riolo malabi na pangallahu subhanahu wa ta'ala nagkailiman na milla doang kiidi anak na napetiti way matan nakasi lauri pangallahu subhanahu wa ta'ala untuk keberhasilan ta okkolinoy milla doang ito motatta makadana ipuang tapi tangi kasih lalam madecing anakku na aja na ipagkatu na okotawlenge. Maka isinin na sila surah salaku. Maka narekusuro ni Allah parangi kasih. At terruki riolo na tapuwa to atta. Tapuwa de makadana. O ambo, o indo, de wala pasaki tuo kasiyasir lino ritu ri akhira. Tilo doang ka ambo, tilo doang ka indo, tenapodo kasi ang kawatun na opo karyoryoki ilok dampeki sarekwam manginahalala kang isin na patungka na riidi mapamula bejuk tak letu makokoy yaku pura ni milok damparito motatta napakigilil di salah suratta nasabab perlu ipaham makadana narekorisun itu tomotatta ambukta na indokta di pamasina pengallahu subhanahu wa ta'ala. Maka sila surat tak manituyon ri makawaru ajak nang kaki tu lima pangewang ajak naki nang kata lima laga-laga si persedurang pakanjaki asisum pengetta si bawa sila surat tah ajak tamapas si badua ri sila surat tah tengerang sila surat tah riwatut tak mabaicu si bawa ki tu manre si bawa ki matindro ya ko malasa ki nraki nahalangit tawi pat diri ki bangkang angka sila surang rile tu di napater isi kolana yang penting masih kolomuk ki idi sila suranna nampi mana kitu tomototta ya tomototta di nang kana pasilianga ki antara idi si bawa sila suratta ya natu hikmana bupa pengallahu subhanahu wa ta'ala pada ki napasu pengallahu subhanahu wa ta'ala riwatan na induk taksi dilalayak ke mana-mana masu na dito tu napada manang atau tungal lino na tawi mas sila surang angka sila surang madecing angka to sila surat di na madecing serikom mangi yaro sila suran na madecing nampia ikasi limanna yaro sila suran na di na madecing. Allahu akbar walillahil ham gangkana lima tas sidapi watakali tas silolongang tapat tas sitarupa lillah tasalli mapuada to si pacingi si pakalebi si pakainga si pakatau ripadatta rupa tau ujuku mariawah tak dampengi ka maraja ajak kamma angka adaku tasai lauri idik manang mabeccu yare gamaiga to pada siap dampengang salama ki na to pada salama nawereki umur malampe pangallahu subhanahu wa ta'ala nawerengi adisi ngang naterima manang ipong Allah subhanahu wa ta'ala sininna pangkau kemadejet tak rilalan na ulan ramalang serekom mangiwat disi irapi ulan ramalan tau pengange barakallahu li walakum fil qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan azza min qail, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma tawwil umurana wa sahhi ajsadana waqdi hajatana waqsir amwalana wa auladana wa habibana linnasi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Minal 'aidin wal fa'izin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.